Central Lairam Long Line, the Lairam Times Mininan Kut Kanin Tlai Nga, Thawngthanhnak Pur Thawngthanhnak Thawngthanhnak Kan Lai Cha Adi Dong Tiang Rak Ngai Chiao Ding Kanin Som Na Thawngthanhnak Tu Mangven Sung. ZRAEC ni Khwami Pakhat Su Tha Dingin Bekhia Nak Antua Piak. East Lairam Te Dimpeng Tuithang Khwa Khosami Kaplian Mangchu Aluan Chiami Zar I Tha Atong Mi Pawngi Mang Thesruanga An Klai Tha Dingin Bia An Khia Piak Kong Zomi Revolutionary Army Israel Command ZRAEC ni Pur Lia An Than ZRAEC ni Chun Pur Ni Ko A Zomi National Worker Asimi Pa Pawngi Mang Tha Aton Ni Kong He Pet Lain Zomi National Army ZNA Phu He Pet Lai Nak Angai Mi Na Chu Aran Nakin Kan Thlai Nga I Pu Chin Zakhup Papa Tuithang Khwami Kaplian Mangchu Khochunga Kan Tlai Kho Chunhu A Swal Photnak Angan Big Mi Tha Dingin Bia Kan Khia Pia Te An Than Chun ZRAEC ni Zomi Mi Phunna Chung In Siam Tlai Phu Pakhat Long Ding Ti Mi Phunglam Kan Nge I Zomi National Army ZNA ni Siam Tlai Phu Thar Andir Mi Ruanga Hin Kan Nung Acha Shim Lo ZNA ni Hin Pa Pawngai Mang An Tha I An Ma ni Kan Ma Hlana Thisen Chuak Dingin An Chol Chang Masa Chucha ZNA Phu Chungtel Pol He An Ma He Pet Lai Nak Angai Mi Pau Chu Pe Zolin Shim Na Kampek Nalai Te An Than Chi Swasang Khwami Pa Pawngai Mangchu Pur Ni Ko A Khan Te Dimpeng Swasang Khwa In Tungzang Khwa Atlongi Akir Leya An Min Nga Ri Longi Phu Pakhat Ni An Vei An Tha Chunhua Pur Ni Sha Jinglei Sui Milam Pakhat Shonga Khan Swasang Khwa I A Umnak Ina Khwami Ni Arwak An Tunpi Hi Kong He Pet Lain Zomi National Army ZNA Ni Pur Ni Sha Chathan An Chua I ZRAEC Lain Joshua Zomi Ni Alang Termi ZNA Ni Pamang An Tha Ti In Suala Kan Thot Mi Hi Thlai Na Kan Tua Di Kan Ma Silo Kan Ni Chu Pamang Tha Aton Ni Kha Ral Mai Kan Kaldin Ni Chun Ni Asi Ralai Cho Chak Nak He Pet Lain Kan Idin Ni Asi Kan Kema Kan Idin Na Liaw Asi Chucha Hi Kong He Hin Pet Lai Nak Zai Man Kan Nge Lo Pamang He ZRAEC Adir Kam Tu Le Thazang Ape Tu Pakhat Asi ZNA Kan Dir Hlan Zonga Khan Mun Khat Te A Mi Le A Kar Ji Mi Kan Hoi Kom Cha Pakhat Zong Asi Kan Hoi Kom Minung Pakhat Zonga Atu Ban Tukin Nun Nak Lak Tiang Chu Thil Sikhaw Asilo Te An Than Zomi National Army ZNA Chu Zomi Revolutionary Army ZRAEC Shuai Tu Pol Rian Chuan Ning Le Chol Chang Ning Du Lowin Thawngthanhnak Kulruk Vau Pi Ni Saria A Khan ZRAEC In Achuak Mi Phu Pakhat An Si Kong An Thani Te Dimpeng Chunga Shambunin A Chol Chang Chwa Ma Ve Mi Siam Tlai Phu Pakhat An Si Zomi Revolutionary Army ZRAEC Chu Myanmar Shanghe Mun Khata Rian Chuan Mi Le Mun Khata Raldo Mi An Si Islai Rama Kan Nu Thachunga Rashang In Minung Hleili An Nun Nak Liam In Minung Hlei Nga Leng Hliam Tuar Islai Rama Kan Nu Biang Rai Thachunga Khan Rashang Siam An Ka Nak Le Chunglei Ka Nak Ruanga Nu Baruk Tel In Sual Nak Ngai Lo Tual Chungmi Hleili An Nun Nak Aliam Tia Women for Justice Ni Pur Hlei Kwa An Than Thawngthanhnak Kulruk Biang Rai Thachunga Rashang Siam Ngan Le Chunglei Ka Nak Ruanga Sual Nak Ngai Lo Tual Chungmi Nu Baruk An Nun Nak Aliam Chun Rashang Siam Ngan Ka Nak Ruanga Sual Nak Ngai Lo Tual Chungmi Pa Pakhat Nun Nak Aliam Minung Panga Ni Hliam An Tuar Chun Rashang Chunglei Ka Nak Ruanga Pa Pasari An Nun Nak Aliami Minung Hlei Ni Shrong Ni Hliam Ma An Tuar Te An Lang Ter Women for Justice Chu Islai Ram Le Sagain Ram Chen Chunga Nu Shin Chau Vo Buarin Le Apun Punin Shem Le Namne Atong Mi Nu Pol An Thin Lung Adam Kho Na Nga An Hnem Tu Le Bom Chan Tu Phu An Si Executive Member LADC Pu HCL Thom Liana Taxation Department Zau Khen Tu Le Longklai District Merchants Association Ton Nak Nge Thawngthanhnak Kulruk Pur Hlei Ruk Zang Lei Sui Milam Pathni A Longklai District Chunga Phungning In Cholet Nakal Pi Si Kho Na Ding Le Mun Khwai Lak Kong Kaw Executive Member LADC
pu HCL thom liana Taxation Department LADC zau khen tu le Longklai District Merchants Association na ton na kan nge pu HCL thom liana ni chun state chung state leng foreign in cholet ni tax fill fine ampek ning ding le GST register fill fine an nge her kong document deu mang in cholet na kalpi an ton to ni athai kong chawza le cholet mi ni harsat nak an ton mi silnal asikho nak nga an halak choma mi achim fian hi harsat nak an ngei mi silnal dinga chuan khat na cha kan ngei chan lak khat her phunglo in cholet na kalpi kong kawa LADC chawza ni ma alak choma tia achim foreign in phungning lo chole nak phi asikho nak nga Taxation Department LADC ni chun asikho chung a zom choma how ka kipa taxation checkage sirchap asi choma hlaya police bit post tiangin khokhana kalpi asi te achim chap Longklai District Merchants Association shwai tu na jung ni hin harsat nak anton mi kiple chawza he chuan khat khoding in an chim hi chana hin pu si sang than zwala taxation officer le pularin puya inspector taxation ni antel pi pu si sang chianga sport department em ni arm wrestling le boxing a teina mu berwa pi Thawngthanhnak Pur Ni executive member LADC pu si sang chianga sport department zau khen tu ni arm wrestling le boxing a teina mu mi na aroma len somin lompi nak lak phakdin nak le berwa nak chanan nge pu si sang chiang ni chun nai chi kwa Longklai district ka kanjang chel mi hi Longklai district long silo Mizoram cha a tho teinak mu in medal tiang nan tlon pi hi lunglom ok ngai ase kanjang chel mi hlotlin nak phena hin shwai tu teima mi an umti afiang shwai tu na an ipek chat na khi lunglom ok ngai ase tia chim arm wrestling hi biang re thlep kul ko in porni khat tiang Gujarat to ase Longklai hotlin nak mu mi na chu pakhat na tilal chuan puya kg som nga le panga gold medal pahni nak Joshua serial rindika kg som ruk le panga gold medal pathum nak Vanal Duata kg som sari le panga bronze medal MSSC Mizoram Inter District Championship Thawngthanhnak Kularuk Aizoli Pur Ni kwa tiang to mia LADC tang SYS Boxing Academy simi boxer pasari pathum drop ansi palini medal antlum pi chunha chu pakhat nak manaselal peklua gold medal sub junior pahni nak bet sibil rotluangi junior girls gold medal kg som ngale pahni pathum nak chunai kilo silver medal sub junior girls kg som ngale pahni palina James Lamal Soma junior boys bronze medal kg som ngale pahni na ansi hi na hi pu ti se ram chul lova coach roi na kin kalmi ansi Farkon join YMA ni razam cha phunglam to India ram Mizoram state Champhai district Farkon khoa Chin state in razam in a ummi na cha a razam ichit roi na gle razam zu ding phunglam na chu Farkon join YMA ni anto piak mi na kong Thawngthanhnak Kularuk Pur Ni ko a thong kan thei Farkon join YMA ni razam ichit roi na gle zu ding phunglam answer mi na chu pakhat nak pathian ni a rian chuan le jang lek nom se kham masi pahni nak chiaton thil asilo chun pathian ni a lu le chwa kham masi pathum nak pathian ni jinga razam ni anma te in Sunday school kai kham masi motor kong kaw pakhat nak zana headlight nei lo lir thei khal kham masi pahni nak kumtling lo lir thei khal kham masi pathum nak nuni lir thei an khala thilpon ning changte in an isuk lo chun lir thei khal lo ding pa jong ni kol ni fen in lir thei khal kham masi palina read bu in lir thei khal kham masi pangana bai thur tuk na chet tuk mi khachunga khal kham masi ramwa kongkaw pakhat na Farkon ram chunga razam ni mai thal mangin ramwa le rapchia kham masi pahni nak
farkon ram chung tiva a tizu nga chil nga dynamo le si vai mangin tlei khamasi pathumnak maithal ser khamasi khochunga boina to mi pau chu CNF a pek an sizung zalai amma bing te in chonak an kalpi ding silo khochunga mi zo hol lo chu hol dang man lo ding dor to lo ding farkon khwa in apem chuak changmi na farkon khwa chan kho asiti lo tual chungmi ni lo an ithim hlana chun ralzam ni lo thim kho asilo farkon khochunga anma phungin chitum anga lo minung pasana tam tau hong anga lo hini hin chiatni chatni a huap lai lo anma bingte in fellowship to anga lo ralzam farkon khochung tan ding pau ni farkon joint YMA secretary sina report pek ding pani kol ni fet bu in khochunga aleng wak lai lo rid bu in khochunga len chwa le chowa anga lo zan sui milam pasha nuwa a her tak tak mi thil asi lo chun chwa lo ding a her tuk mi thil asi chun joint YMA OB chim ding ase a hlo fa mi ni hlo fa la tu chinin an chuan mi hlo da lo zeman an irwa chan ding asilo noni taksa diriam nak hoi in harsat nak an ngeya chun joint YMA sina an chim hasat ding ase branch dang hun rama an ichial ding asi a chun branch theipi nak lain an umnak ding branch a an pek ding asi ti na hi an si Mizorama Rajya Sabha member cha kelal tlwang ki mathi mase Mizoram state cha a chawza tlai liao Zoram People's Movement candidate kelal tlwang ki machu Mizoram Rajya Sabha seat chun cha a thi mase ZPM candidate ni hin vote som thum le paruk tlak mia vote kul ko amu cha a ama zom cho tu Mizo National Front candidate Zautan Sangi chu atei Mizoram Rajya Sabha cha a thi mi kelal tlwang ki mani chun Mizoram chawza he chuan khat ding kan si Mizoram chawza ma ban tlam thing ding in central leya asi kho chung ka zwam lai Parliament's leya chun Lok Sabha MP Richard Wangal mange bantukin a subject hoi indir dingin achim ZPM candidate polling agent KJ lalpiak herani chun kelal tlwang ki mani vote thla som thum le paruka vote kulleruk amu vote somli umnaka BJP MLA pahni le Congress MLA pakhat chu vote an thalo kan MLA pakhat W chuan omachu damlo nak ruanga atil khawlo state election official sina home voting kan hali asina in an kan chawhlan piak lo te achim kumthong hi kulleruk in thong hi som thum le pahni tiang Mizoram IO Rajya Sabha member of parliament sitting in kelal tlwang ki mahi ramle mi phuncha asi kho chung in izom sham se tia ZPM ni anchim Pusiral Muanthanga chairman LADC ni DC le MA minister Pusira Solvunga tong in LADC thilbe pi pi thongni kulrupur hlei ko a Pusiral Muanthanga chairman LADC ni DC le MA minister Pusiral Solvunga tong in LADC thilbe pi na le session a phung pasya gazette lo kong kawa pi Pusiral Muanthanga ni chun LADC chawza le state chawza chuan khatnak cha umpeng hi kandu DC le MA minister Pusiral Solvunga sin a hin LADC bill pending pe zu piak dingin anol LADC ni administration cha le fil fine a function kho na phung serin session a bill pass aseton kumthong ni kulni pass chia tu tiang gazette si lo cha a administration fak pe in anor swan cha a administration fel faidu in akal kho nak nga bill pending lo le gazette piak ding in anol i DC le MA minister ni Arian ran nakin malak atim kong achim Governor of Mizoram Sinzonga LADC ni bill apat chiang mi bialte gazette piak ding in cha chialin a pek phone tutan Thawngthanhnak mi chu khavel khanasri lai zo tu le ngai tu nandi lak chunga kanilom mai zara kan itong chan te nalai